Sinyane lembube, sinyane lenyama, Sinyane lenyamboso, tungayihlaba mfana usile. Tungayihlaba mfana. Sinyane lembube, sinyane lenyama, Welcome to Dr. Mzizi TV. Welcome to Dr. Mzizi TV. If kuthi uyaqala ukuyibona le channel, awungenzela nje inafethu. Please do push the subscription bell ngobuningi benu ukuze njalo masikhetha ukudropa ivideo nibone nje nge-subscription bell esiphakama lapha. Siziyasho ukuthi ziyakhala. Njengamanje ke la esigodlweni eNgonyameni ngiphethe uDr Mzizi. Ngizodedela udokotela abengelela abalandeli bakhe abamlandelayo kwa Dr Mzizi TV. Sawubona dokotela. Ngiyabingelela kubabukeli be-Dr Mzizi TV emakhaya. Ngabe ninjani mkhulu wami? Siyaphila khehla kunjani kuwe? Siyaphila mkhulu. Ngithe ngifika nje la ekhaya ngabona ukugcwele imoto mkhulu, ngabona ukuthi sesiyakhala mkhulu. Bekwenze njani mkhulu ngoba kune special yini mhlawumbe singasazi? Khehla lami lihlezi zibuya la ekhaya ubusuku nemini. Yabo le jazi zoba ngihleli phezulu kwalo limanzi ngiyagodola ngekuseni ngo6 ngihamba umfula. Yebo. Ngike emfuleni kuze kuzoba imanje njengoba nifika nje nani nifikele empini ngisasempini nanamanje khehla. Yebo mkhulu. Mkhulu, before singena kwisihloko sethu sanamhlanje, intelezi yezitha kanye nesithunzi. Kunombuzo namkhulu ezathanda ukubuza wona mkhulu, nami engingathanda ukwasisa ukuthi kwenzakalani mkhulu. Nakho abalandeli bathi msakazi siyamthinta uDr Mzizi kodwa akatholakali. Siyamthinta uDr Mzizi kodwa akatholakali. Mkhulu, into uzoyithini le mongatholakala ngoba phela abantu badinga ukulashwa mkhulu. Uthi abenze njani mkhulu wami? Yebo khehla lami. Abantu abaningi khehla lami bayazi abake bafike la ekhaya. Yes. Konke mina khehla lami kubhekene nami ngqola. Yes. Makufika abantu la uthola ukuthi bawu20. Kumele lempa ababhekene nabo bazoyilwa mhlambe bazocushelwa indaba ezitha, bashawa izitha. Mhlambe bafuna into ezokuphumelela zempumelelo kumele kiwe emfuleni bayogeza. Leyo mpi sokubhekene nami khehla. Usuku wedwa yini mkhulu? Ngisuke ngingedwa khehla labafana bakhona abangibambisa nje lapha nalapha lokujulile kwenziwa yimina. Yes mkhulu. Yebo khehla njenganokugeza nje kusuka kiwe emfuleni kusuka nje convoy yemoto kuyiwa phasi emfuleni. Mhlambe labantu bawu20 siyozuka impi lapha loze lishone. Yabo lapha emaweni emfuleni kifoni ayingeni network ayikho emahlathini lapha. Ngoba mkhulu omunye okwathi mkhulu ifoni yakho hlezi igcinile uyazama ukukuthinta awutholakali mkhulu ingena ku-voicemail. Kunjalo khehla lami iyona impi engibhekene nayo mangithi nginikeza abafana ifoni ngithi ayibanje bona bayalwa bona ama client sifuna umkhulu bathuka abafana balwe nabo. Ngaye ngathatha isinqumo sokuthi ifoni iphathwe yimini ibanjwe yimini ngoba la ekhaya thina sikuthumeli ngabafana labafana abasiza abaqulayo ukuthi kube ibona abageza konke kubhekene nami khehla lami. Yebo mkhulu. Ukugeza ngikusaphesheya kumfula ugezwa yimina. Ukwenzisa igaba lezo zenzele emanzini emfuleni wenziswa yimina. Ukugcaba sekufikele esigodleni yimina. Yabona ukuthi ifoni lapho ukuthi kuba kancane befuna bona ukungithola bangifonele kusuka ngo4 ekseni ngisuke sengikade ngihleli mina. So sekufike laba bazoqhuma laba abaphantayo bamathenda so sekugcwele amaphanda ngo4 kuya ko6. So ngifaka abantu esifuthweni ngibakhipha bezokwenza into ezihlukahlukene. Nalaba abadriver ama-taxi bezoqhuma ilaba abaphanda ngamathenda ilaba ama-bodyguard. Usuke ngibhizi ke lapha ifoni yabambeka ngoba ngisuke ngigadile nje ukuthi ungena kahle esifuthweni akaqulekeli esifuthweni. Ngiyatholakala ke kusuka ngo4 kuya ko6 semini kuba kancane khehla suke sibhizi kakhulu. Yes. Khehla lami yona inkinga esibhekene nayo ke. Balandele ngiyathemba ke nizwile Dr Mzizi TV nizwile ukuthi udokotela usuke ezibambele yedwa njengoba esho njengamanje. Kunjalo khehla. Mkhulu wami aseke sikhulume ngesihloko sanamhlanje mkhulu, intilezi yezitha kanye neyesithunzi. Silizwile ke udumo lwakho mkhulu ngokugaya lentelezi yezitha mkhulu. Ngisacela ukungichazela kabanzi ukuthi lentelezi yezitha isebenza kanjani ngoba phela isebenza ngokwehluka intelezi zabantu. La ekhaya kwa Dr Mzizi isebenza kanjani lentelezi mkhulu? Yebo khehla lami. Kunentelezi khehla lami la isigayile sithatha isikhathi eside kakhulu kuyiganga ngoba siyiganga ngentelezi eziningi. Lentelezi masingazibala khehla sidlulile emashumini amathathu ku30. Ukugaya lentelezi kusebenza Sicelaze kakhulu khehla lami njengoba sizokhuluma ngawe nje namhlanje sicelaze kakhulu. Yes. Lentelezi lezitha mawufunwa abantu.
Lentelezi iyakwazi futhi ukusebenza kulabo abadlala induku, yabo labo abangcwekayo emakhaya. Amashayayo. Lentelezi iyakwazi futhi ukusebenza kulabo abafunwa amaphoyisa noma ulayisha into eyicala emotweni. Mhlawumbe ulayisha insangu, ulayisha nje okuphambene nomthetho izinto. Uyakwazi ukuthi ugeze ngayo imoto uyikhulumise lentelezi uyinyakazise ukhuluma nayo. Ngabe lentelezi mkhulu iyakwazi ngoba phela iyangigada, iyakwazi ukuthi ingigade mhlambe ngiyodlula kwi-border gate nento ethize engavunyeliwe noma illegal mase kuthiwa sikhuluma ngesingisi. Khehla lami lentelezi igangise kakhulu khehla. Lentelezi uyakwazi ukuwasha ngayo imoto uma ufuna abantu udlule bekubuka. Uyakwazi futhi ukugeza ngayo. Lentelezi ungakwazi nokuthi usokhe ingubo zakho khona kuyona. Mase uyakozineka zomele kuyona ibe nale steam lesi. Mase uyigqokile isitsha sakho uphambana naso kanje. Lentelezi khehla lami siyakhe ngobuqilo obujule kakhulu. Yes mkhulu. Lentelezi ongangokuthi into esibambe kakhulu kuyona lentelezi siyakhe into esiyigarantile kuyona enamandla isigangi kuyona lentelezi khehla siyifake ikhanda lechwani lenje limnyama. Ulibona ichwani lenje amalisanda ukuzala ukuthi alibone emahlweni libhayiza kanje. Alibone. Sithathe ikhanda lalo saligenca salikhipha ikhanda sabeka uthayela phezulu komlilo salishisa lekhanda khehla. Salishisa salenza insizi salifaka la kulentelezi. Safaka nezinye kamathambo ezilwane ezizigangi. Khona la kuyona lentelezi. Lentelezi khehla lami uma kuthiwa umuntu odlala induku noma ongcweka nomuntu ukuthi mubhekene naye kanje ngoba sithe masifaka le ikhanda safaka nompika ayiboni nonkungwini washaya nje ihawu kuyena kuba mnyama amehla angabasabona bhayizi ushaya umqede ikhanda. Noma kuthiwa uxabana nomuntu wamphusha kanje nje kuba mnyama amehlo kuhlwemeni umshaya ngempama angaboni ukuthi ushaya ubani. Isigangi kakhulu. Lentelezi kodwa moyisebenzisa kufuneka ube umuntu ophakamisa isandla ekhaya kumakoti nasenganeni ngoba inobungozi lapho ke. Inobungozi khehla lami siyakutshela konke lo ukuthi akufuneki ube umuntu ophakamisa isandla phakathi kwekhaya. Ungabilula esandleni. Ungabilula esandleni noma ufuna abantu lentelezi yakwazi ukuchela ngayo umuzi. Uchela ukuthi bangaboni bafike babhayise. Khohlwa khehla lapha kufaka ompika ayiboni kwafaka usidikile uthi sowufike khona udikile uthi hayi asimiyekeni lo muntu. Udikiliswa wayile sigange safaka umhlakazi ukuthi nihlakazeke phakathi. Safaka ilibala ukuthi ufike khona ukhohle ilibala ukhohlwa ukulibala. Singakubalela khehla induku ngoba sizitshela ukuthi ziyamashumi amathathu le nduku lesi. Sibala nalezilwane ezizigange sizifakile kodwa inkunzi ngempela yile khanda lenja lisibambile kuze kuzoyimani yabo lentelezi makuthiwa ufuna abantu bafuna ukuhlasela abakudubule ungayishukuza ukhulume naye ebhodleleni uyiphuze njenge drink uyiphuze ushaya ithamo lawo uyiphuze uyigwinye ithamo layo ungabe sayibamba kodwa ifoni makhona abakufunelayo ukuvumelekile ukuthi uphinde ukhulumise umuntu moyiphuzile lentelezi awubusakhulumisa umuntu makuthiwa ufuna igadi. Kusho ukuthi uyaphuma la edolobheni mohlangana nomuntu omaziya umkhulumisi ngoba iyakudedela ikushiye makuthiwa uyiphuzile mekwakhuluma ubusakhuluma. Manje mkhulu Uhamba nomuntu ozomthuma makuthiwa uye ezitolo la khona into efeyithengwe. Hayi usuka la sekuhlelwe yonke into. Kundoda uyazi nginezitha sixabene nabantu nginesimo esinje manje sosuka la siyindaweni ethi mina sengizokhuluma nalamadoda lawa manje ngeke ngisakhuluma nawe. Wena uyazi ukuthi kumele uyongenzela Khehla lami enzima kakhulu ungayidlala neredo futhi kodwa ungadlali le ngoma lezi ngathi ungadlala okumaskandi yabo ukuze iconnect le nto. Into enjalo khehla. Njengoba mkhulu uhlezi usho mkhulu lana mkhulu lo muthi noma ake ngithi lentelezi uyifebisile. Igangiswe kakhulu khehla lami njengoba ngikutshela ukuthi siyigangise kakhulu lento sihluphekisile isithathisa isikhathi ukuyiqeda. Manje mkhulu for umuntu ayengithi nje oyifunayo lentelezi iyakwazi nomkhulu ukuthi iposeke ngoba phela ngizwe indlela ejulwe ngakhona ngabe mhlawumbe ngidinga ukusetshenzwa. Yebo khehla Mkhulu uyakwazi ukuthi ungiposele mase nje mina sengikufakile lokho ekumele ngikufakele kona. Iyakwazi khehla lami ukuposeka kodwa manje uyisebenzise futhi ikuposele nenduku yokugeza uzaqala ugeze ngayo susisinyama ukuze ifike ixhumane nawe kalula lentelezi. Lentelezi futhi ayizwani nomuntu ophuza utshwala. Ngoba kwenza ube nenhliziyo encane osheshe ukugadla siyakutshela kona konke lo. Kwalentelezi ithi gaywa sigasi ikhulumisa
fike niqule mase ibuye kuziwe etsheni izogaywa etsheni ngembokodo phasi ikhulunyiswe ukuthi yini ezayenza. Hayi inzima kakhulu khehla ayizwani nomuntu ophuza utshwala iyamhlanyisa nje uqhunqa bemnyama sangana hambe shaya abantu bengenzile lutho aboshwa abinto zonke umqondo uyalahleka nje makwaphuza utshwala uyisebenzisile. So kuba ngcono Ayizwani futhi nothi uyisebenzisa ufaka amabhande wathatha kwenye indawo kuyaxatshwana konke lokho siyakutshela khehla sikufihleli ziyazi insizwe ezihamba la ekhaya ezike ziyithathe ziyayisebenzisa insizwe. Lento mkhulu ngiyibuka futhi ngokuthi ishaya zonke inhlangothi ngoba phela ukwazi nokubethela ngayo nasekhaya. Isigangi kakhulu khehla nje uba ngikutshela iyabethela ekhaya uyakwazi ukuyiphuza wena mufuna abantu uthothi abantu la uhamba khona bakufuna nje kabi insizwa sezidweba umgqaphazi zathi siyayifuna lo ndoda le uphambana nazo uyibhekile wazi khehla lami asike mkhulu singena kancane la mkhulu. Yebo khehla Kwisithunzi ake ngithi mhlambe nguthisha nguprofessor ngumuntu nje okhuluma nabantu. Yebo khehla Isithunzi lapho mkhulu senza kanjani mkhulu ungisiza kanjani Dr Msisi? Yebo khehla lami ikhona khehla lami induku yesithunzi la ekhaya kodwa ifuna induku yala ekhaya isithunzi ukwazi ukugquma ukufutha uthole le bhakede lelo kunentamba gas lokho okupla kwayo lokho khehla lami uthole wona ufaka amanzi phakathi mayibila lamanzi sokha lento igcwala ispoon uyayithela uyamboza uyayilandela ibilele kuwena uyikhulumise ukukhuluma esisuke sikutshele kona. Hayi khehla lami la uqhamuka khona uma uthisha esikoleni uthi upaka imoto ufika udilika uthuleka ukuthi nya makuwena nje ubaphethe uthisha omkhulu kunabo uthi uzongena kuthuleke kusho kuthiwa khona abanye othisha. Lento siyikhande khehla lami ngenduku ezinzima sifaka omhlonishwa safaka khona le nduku abathi umathunze entaba abanye bathi umnyamathi leyo nduku leyo abanye bathakatha ngayo bayifaka emanzini amnyama noma bevala umuntu ukuthi angaphumeleli leyo nduku yinhle kabe esithunzini mathi ufuna isithunzi abantu abayibefundisa abanamabandla nje ezayo nibaqhuma ngayo lo nduku ukuthi uma uzokhuluma ngaye umuntu uqala yaze kuqala uvele nje ubhadlula ukukhuluma uqala yaze kuqala ukuthi hey ngizokhuluma ngobani lesasihlahla uma uqhamuka kusona ebusuku uyakusona ngazi ukuthi kuzophuma inkunzi malanga ngenyoka phakathi usibuka nje isimo sazo noma kuthi uyasibuka ngathi kuzophuma umuntu akujahe emoya kusona bayasazi abantu abakhulela emakhaya umnyamathi abanye bathi umathunze entaba yenza ube nesithunzi le yanduku uqhuma nje ngayo iyodwa kodwa futhi inika idirection ngoba ngisho ukuthi abanye bathakatha ngayo abanye benza ngayo into ewrong ufuna uqhuma ngayo uyitshela ukuthi ufuna yenzeni kuwena mozothula izagcina idosa ngoline wrong kuwena uyitshele ukhulumisa uyitshele ngifuna phezulu kwempilo yami wenza ukuthi nokuthi hayi khehla lami khohla kusho ukuthi usebenzela indiya elihluphayo libanga umsindo mhlambe kuyimanager kubekiwe kwendiya kuyakuhlupha njalo la wangimemeza wayitshela ukuthi ngifuna usibani mangifika kwenzeka ukuthi libale kuza mkhulu nakho ngoprincipal mkhulu. Yebo khehla ngifuna izingane zifike ngesikhathi ngifuna ziphase ngifuna zifunde ngifuna zingihloniphe ngabe mkhulu uyakwazi nokungisiza lapho kungimanagela into kanjalo mkhulu ngayo lemithi lemkhulu into lezi yezithi noma imithi yana ekhaya. Yebo khehla lami mawufuna into kanjalo khehla lokho sekufuna ujule mawufuna isikole ukuthi siphathe wena usibuse kufuneka into lezi ozafika naye ebusuku uchele ngayo lesikoleni uyikhulumise lento lezi ukuthi bonke laba abanenkani othisha noma labo usho ukuthi ngifuna bezwe ngami ubani nobani so sekufuna kubuse wena ke lapho lento lezi uqala ugqume ngaye ekhaya ugqume ngayo umbozi bilele ubili ukhuluma la khuluma yonke lento mase uyayithatha lento lezi ugeze ngangithi seyiwena lento inesithunzi sakho uyochela ngayo lapha esikoleni mawufika kubaleka yonke into kuhlezi kuthulekile emakhona wena kukho kubanga umsindo leyo nto lezi uyakwazi nokuyenza uyochela ngayo efamily la usebenza khona kunjalo khehla noma kuthiwa ikekhweni lakho uyabona ukuthi ba rich banemali ufuna bezwe ngaba bakunike konke ungayiqhuma ngayo uhamba ochela ngayo khona ukuthi bezwe ngaba bathambele wena bakunike konke udrive imoto zakho kodwa sese ukuthakatha ke lo sese uyigangisa ke sesikhuluma ngokugangisa umuthi njalo khehla soma ngibona ukuthi cha
kunethutshana la ithuba la le kunjalo kusho kuthiwa i-own uyalidrivela namatekisi ufuna ukuthi la kuwena obusayo ufane nendodana yakhona uthole konke ungagquma ngalentelezi ufike uchele ngayo khona ngisena lesithunzi sakho lesi njengoba uqale wagquma ngayo bese ugeza ngayo bese uyayithatha ngebhakede ufike uchele ngayo bese uyikhulumisile seyine direction yonke sekuyobusa wena la khehla konke okuhle kuza kuwena so sewuganga kodwa lapho sowuthakatha kusuke ngasakona ukuthi uhamba ngendlela yomthetho la usufebisa sowufebisa sowugangise ikona kugangayo mathi umuthi uyagangiswa lo kodwa ngendlela ehlambulukile ezanginika inzuzo ekugcineni ngoba ikona okufunekayo khehla lemthini futhi wenza into ezokuzuzisa nabantu ngiyabatshela abafika la ngithi hayi mowensebenzisa umuthi yenza into ezokuzuzisa hayi into ezokuhlibhiza icekela abantu phansi futhi mkhulu ngiyakholwa futhi ngiyathemba ukuthi akekho umuntu olimalayo eyintoni kanje ngisho kuthiwa ngo-principal ngizosebenzisa intelezi esikoleni akho ngane ezoshona akho lutho hayi khehla lami akekho inhlonipho nje ukuthi bakusabe yes ngoba vele phela isikole siqoqe ukuthi bakusabe kisho enkampanini ngokunjalo makhona abelungu abahluphayo abanokuthi badelele bafune kuziwe ngabo la ungafika unika laba abagadayo banike noma idrink ukuthi ngifuna amadoda ukuchela la so ufika uchela ngayo la sekweyakho le ndawo sekuyobusa khehla lamkhohlwa lento inesithunzi sakhe izovuka ibuwena la ivuka ipoka ikhulume lokukhuluma kade ukhuluma duquma angithi nale insila zakho zonke lezi ungachela kushe office ngayo office osebenzela kulona lento emkhulu nabafundisi mkhulu bangayilanda khehla afika achele esontweni angene esontweni awuchela ngayo ngithi inesithunzi sakhe hambe ebusuku engabonwa umuntu afika lichele lonke isonto nasepulpiti la kumiwa khona chele akhulume bo befika sebehamba phezulu kwakhe vele sebenganywe lento yabathwebula so umemeza imali bayikhipha yonke imali nakho mkhulu umnikelo nakho mkhulu ngine tavern yebo khehla ungangena etavern ukhuluma ukuthi ufuna yenzeni ufuna abantu bakhipha imali bazayikhipha ufuna bangali mabejwayela ukugwazana kuphuma isidumbu into enjalo khehla ingena yonke indawo khehla lami le kahle mkhulu ngena yonke indawo le kodwa mina ngingithanda ukuthi uyisebenzise entweni ezokuzuzisa wena hayi ecekeleni phasi into enjalo khehla ngabe mkhulu nayo lentelezi le iyaposeleka na iyaposeka khehla ngoba ilula kakhulu indaba yayo ukufutha kuphele kumele ukwazi ukugquma insizwe eningi ziyakubalekela ukugquma ziyakubalekela umsakazi ngithi ake kubeke impela caca yabo mekwamkhulumela umuntu ngokugquma la ifike la hayi vele ubona ukuthi ayidanono straight lela athi wamkhulu ayokade ngangigquma sengihambe kakhulu umntaba mkhulu ubona nansi kushiya inyanga mina kushiya inyanga ziyafika la usho makhosi zangoma zifika kakhulu na inyanga ivela ikutetemele moyikhulumele ukugquma ubona kusenzima kakhulu kulomo njobe ekhala ethi uvalekele umsebenzi uvalekele ukugquma ukhala nangezitha phela yona nto eluyimpi leyo khehla la impi nje liwa ukugquma khehla yona inkunzi ke le ikwazi kusho ukuqhela isidlo zelimi makhona umuntu ophendula idlozi ekhaya lize kwena kabi lishabalalisa imali ngendlela engalungile uvelelwa amabhadi uqhume kona ukwazi ukuthi kuhlakaze zonke lezo zimpi nezinto ezimendleleni yakhe empumelelo manje abantu abaningi ngibona beyibalekela khehla lami ukuqhuma lathi umuntu ayengeze emkhulu ngifaka inhlanga mina ngoba sengiqedile ngifune ukuqhuma ubothe kunzima ngoba mkhulu kunomuthi ola ekhaya mkhulu ukuthi mawuqhuma kuwona ube ugovuza ngommese mkhulu akungichazela kancane nje ngalowo muthi mkhulu before siyivale mkhulu owezitha khehla lami ndondo makuthiwa ufuna abantu bafuna ukubulala ufuna wona ngathi ungayibopha ngento ewukhuni lento umbese kuze ungakushoga phela lento agesi iyashokhe kube nenduku obambili ukukhulume ubamemeze mobazi usho ukuthi abaxabane bodwa itshela ukuthi ayovuka ibisichitho phakathi kwabo baxabane bodwa makuyinyanga lezi ezigadlayo usho ukuthi azivalekele imisebenzi ame kuyagadla inyanga uyavaleka umsebenzi kuyona ijika nelanga ngakusasa usho ukuthi akajike nelanga usibanibani lo ngigadlayo aphenduka umalayisha baqhula lize lishone shayo life bamemeze benza yonke into kuthuleke ukuthi inyanga ngoba manje uthe uyafika umkhonto umile ucijile waziqhoma kuona yona ke khehla lami into ozokulwimpi manje mkhulu loyo muthi mkhulu uyakwazi ukufebisa nawo nguthume ngesihle ngithi ke madoda amakhulu anike ningitholele umsebenzi noma cha hayi ukhona oqondene nako lokho umsebenzi lokho nje ukwezitha lokho isigangi sezitha
ngoba phela uba nezitha izitha nje into ehlezi ikhona impilo yomuntu nje inezitha kunjalo. yebo khehla la No mkhulu siyakuzwa mkhulu. For abantu mkhulu abafuna ukukuthinta mkhulu ngoba baningi mkhulu abantu abayibukayo le channel mkhulu Dr Mzizi, baningi abantu abakhomentayo. Bangakuthola kanjani mkhulu kulipho ucingo mkhulu? Khehla lami inombolo yile abayaziyo nje bazayibona escreenini la khona enye soyifaka inombolo abangangishayela nakuyona yo WhatsApp ake nayo ya WhatsApp khona umfana ke esoke eduze kakhulu kwami ozobe WhatsApp ngoba bayakhala kakhulu kodwa bayazi isimo engibhekene naso la konke khehla lami ngibhekene nami la ekhaya uthunyelwa ngabantu ababasimlilo kuthiwa bayogeza emfuleni konke khehla lami ngibhekene nami Kubhekane nawe ubhekene nami ngqo khehla uthunyelwa ngomuntu iyona into engishayayo ukuthi gcine sebengasangitholi ngoba lapha emaweni network ayikho lapha emfuleni ayikho mkhulu. kunjalo khehla Kodwa mkhulu uyasho mkhulu ukuthi sekunomfana mkhulu ozokubambela ingcingo makuwukuthi kuyaphuthuma. kunjalo khehla kodwa inamba yami le abayeziyo ukutholakala mina kiho Wena kunjalo khehla unodokotela. kunjalo khehla lami inamba yami Njengoba ke bafowethu inamba egijima phansi escreenini iyona inamba kaDokotela. Nizoyibona ke futhi naye inamba ake ngimbize iPA yakho mkhulu umuntu okusizayo nje mkhulu for efonini. Nizoyibona umuntu ifoni yalo muntu uzobe siza umkhulu. Ake sisho njalo umkhulu kwami. yebo khehla lami nizombona ngoba ikhehla lami impi ngenhla kakhulu kugcwala kakhulu abantu baningi kakhulu ucida ungasazi abanye bafuna ukungena ngenkani beqela abantu beze ngokuthi bayigola omunye bafike begadiwe bafohle ngenkani yabona mfowethu ziningi inkinga umuntu abhekene ufika nalabo abagadiwe bangene ngenkani beqela abantu kube ngazi ukuthi wena umfonelene naye lo muntu ukuthi akazobeqela abanye badube bahambe umuntu ubhekene nenkinga khehla la lekulapheni nje kunzima kakhulu umuntu ubona ukuthi uselimele emoyeni sengazi manje umngani wakho lo ungenisile ufonile wathi akangena angene khona abantu esigodlweni Mkhulu angene nanezicathulo omunye bona ukuthi uza ngabo ubuqhwaqa uphethe nezibhamu khehla kunzima la kodwa ke soyilungisa indaba yabo sibone seyilungisa kanjani ngoba kuyagaywa nanku umuthi kunjalo ke mkhulu njengoba mkhulu ipage liphakama kangaka wena ugayi kanje mkhulu ngoba phela siyabona lapha mkhulu kuma comment kunjani ngakuwena mkhulu khehla lami ngakumina siyawugaya umuthi khehla yes la umuthi hayi siyawugaya khehla lami ngifuni ukuqamba amanga umuthi siyawugaya kakhulu asabi ngomuthi makiwa emthini khehla hayi kusho ungangivusa ngelele phasi uthi hayi vuka ndoda gayo sovuka sigaye kunjalo khehla yazwakala mkhulu wami yebo khehla la for abantu abaqalayo ukuyibona le channel please do subscribe siyabonga kakhulu Dr Mzizi sizobuye sibona nemkhulu ngelinye ilanga ngisacela mkhulu uvalalise kubalandeli bakho mkhulu abayibukayo iDr Mzizi TV Dr Mzizi hayi babekezele ababukeli Yes. babekezele efonini sikuzwile ukukhala kabo kakhulu yes mkhulu wami ngisuke kwene kakhulu la khehla kanti impi ibhekene nami ngedwa yebo mkhulu wami kunjalo khehla siyabonga mkhulu abalandeli siyabonga kakhulu isupport yenu bafethu siyanibona futhi siyabonga if ukuthi kunento enifuna ngimbuzele yona udokotela if kunento enifuna ngimbuze udokotela please do comment below noma ni like ni share futhi if kunezinto enifuna ngiyibuze udokotela ishoni mafuthi ngizombuza ngoba le channel akuyona yakhe kuphela kodwa yenu siyabonga ke bafethu till next time siyabonga Dr Mzizi thokoza khehla siyabonga mkhulu Sinyanele mbube, sinyanele nyama Sinyonele nyamboso Tungayihlaba mfana Otungayitabo fona Sinyanele Sinyonele Sinyanele nyama Sinyonele nyamboso Tungayihlaba mfana Shaba fona